Sa Uwei Shipai Bsf ubawan pai na Bihar ulayo yo khanyang jingpang COVID-19 ba yakane ka khubor la pentip da ka Twitter handle jong menteri rangba ka Jylla Meghalaya ukondat kisama. Da ka jingyo thumai sa Uwei UBSF ka Jylla Meghalaya hadu bapemi yakane ka khubor ka dan sanphulai tili ki positive case ha ka ba shiphongut kidang don hajaka suma safu armut kilakot no bat Uwei ulaklat no. Ka RiKhasi channel kalayo banyak ren bat Dr. Amanwar director ke DHS MI ubalaya tu ba uni UBSF udi bawan pai na Bihar min haka art praterik mentau benai bat hadin belates positif larano yo usha tura civil hospital. Doktor dengan ini ka tweet jong UCM dan sewi positif na po tura ni spesial. Tura kita sapu turai. Okey, ini uni uplis personal ina katakan hun Shipai you doktor Bsf. Okey. Kamot ke udah akan ukur kom pila punya teruk banyak uni bukan po Bihar empat bahana gitu po Bihar kemudian Bihar wana po praterik dan kuarantin tanda po BSF po kam dengan BSF mo hadin break test la positif tidak menerang itu apa kan surah. Okey. Aku bersih doktor.